Ijoro ryiza shuti mukunzi wacu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye biraterwa n'ingengabihe yaho udukurikira uherereye. Nyaboneka nta kindi wowe usabwa uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe ukagenda urikandaho, ubundi tukajya tubana gatanu kuri gatanu hano mu makuru yacu abagiye agezweho. Kuva ku masaha ya kare ibitero bikomeye cyane byaje kuba bigenda byongera kuba hagati y'abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe watwirwaneho na M23 mu bice bigiye bitandukanye byaha muri Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi b'umutwe wa M23 bakaba baje kuba bagenda bagabwaho ibitero bikomeye cyane byaje gusiga abatari bakeya bakomeretse ndetse abandi bitaba Imana, cyane cyane hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko ndaza kuba ngenda bigarukaho gatanu kuri gatanu muri iki kiganiro cyacu. Ndaza kuba ngenda ngaruka ku bindi bitero bya drone byongeye kuvogera bimwe mu bice ndetse binica bamwe ku barwanyi b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kuba tugenda tugaruka kuri ibi bitero byabereye hehe, ese nyaboneka biraza kuba bigenda birangira gute? Turaza kuba tugenda tubigarukaho. Kwirwaneho na M23 babyukiye mu mirwano hano mu bitero ndetse na FARDC nyuma y'ibitero byatangijwe na leta ya Kinshasa mu gushaka kugarura bimwe mu bice byaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byagiye bifatwa n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Bertrand Bisimwa yongeye kugenda hagasopo abakorana n'ubutegetsi bwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi ndetse anababurira yuko bazatakwa n'umutwe w'inyeshyamba za M23. Ese yabikoreye kubera iyihe mpamvu? Ese biraza kuba bigenda birangira gute? Ndaza kuba ngenda bigarukaho gatanu kuri gatanu kugira ngo ni imirwano yiriwe cyane cyane hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho iyi mirwano yahuzaga abarwanyi b'inyeshyamba za M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice bigiye bitandukanye tugiye kuba tugenda tugarukaho. Reka mpere cyane cyane hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahiriwe havugwa ibitero byifashishijwe drone mu bice bigiye bitandukanye. Ni ubushyamirane bukomeje gufata indi ntera muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, aho M23 bongeye gushyamirana cyane cyane ku bijyanye no gukoresha drone zitagira abapilote. Mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukomeje kuzamba igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ijoro ryiza shuti mukunzi wacu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye biraterwa n'ingengabihe yaho udukurikira uherereye. Nyaboneka nta kindi wowe usabwa uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe ukagenda urikandaho, ubundi tukajya tubana gatanu kuri gatanu hano mu makuru yacu abagiye agezweho. Kuva ku masaha ya kare ibitero bikomeye cyane byaje kuba bigenda byongera kuba hagati y'abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe watwirwaneho na M23 mu bice bigiye bitandukanye byaha muri Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi b'umutwe wa M23 bakaba baje kuba bagenda bagabwaho ibitero bikomeye cyane byaje gusiga abatari bakeya bakomeretse ndetse abandi bitaba Imana, cyane cyane hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko ndaza kuba ngenda bigarukaho gatanu kuri gatanu muri iki kiganiro cyacu. Ndaza kuba ngenda ngaruka ku bindi bitero bya drone byongeye kuvogera bimwe mu bice ndetse binica bamwe ku barwanyi b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kuba tugenda tugaruka kuri ibi bitero byabereye hehe, ese nyaboneka biraza kuba bigenda birangira gute? Turaza kuba tugenda tubigarukaho. Kwirwaneho na M23 babyukiye mu mirwano hano mu bitero ndetse na FARDC nyuma y'ibitero byatangijwe na leta ya Kinshasa mu gushaka kugarura bimwe mu bice byaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byagiye bifatwa n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Bertrand Bisimwa yongeye kugenda hagasopo abakorana n'ubutegetsi bwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi ndetse anababurira yuko bazatakwa n'umutwe w'inyeshyamba za M23. Ese yabikoreye kubera iyihe mpamvu? Ese biraza kuba bigenda birangira gute? Ndaza kuba ngenda bigarukaho gatanu kuri gatanu.
kugira ngo ni imirwano yiriwe cyane cyane hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho iyi mirwano yahuzaga abarwanyi b'inyeshyamba za M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice bigiye bitandukanye tugiye kuba tugenda tugarukaho. Reka mpere cyane cyane hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahiriwe havugwa ibitero byifashishijwe drone mu bice bigiye bitandukanye. Ni ubushyamirane bukomeje gufata indi ntera muri Kivu y'amajyepfo ndetse na Kivu y'amajyaruguru, aho M23 bongeye gushyamirana cyane cyane ku bijyanye no gukoresha drone zitagira abapilote. Mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukomeje kuzamba igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo